Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikaisay lachol chirule hun kamukain, yokochish kutswal hujik reheb liqak angel, solok Salisantilhu. Lish holomil qatzol bal chiruli shamana in nashke, lihu Génesis, holik okwi chish hunil. Liqa versículo nakatausa lihu Juan capítulo 1 versículo 29. Salikutan hunchik, la Juan kirili Jesús, yo chichal krikin, utkishye, kwaye lishkarner li Dios, li nashkuish mag li ruchichoch. Yokochi atinak chirish, chanrush oro bankil, chanrush naubal karuchih ish sakal na atinak, ebli hunhunchi etalili nakatausa li santilhu. Mare hun reheblish chahkilal li ruchichoch hanakkuan, utmanaklish solbal rish ebli profecía, haanak nakashaqab yalqahunesqib, karuna rahnekeshye, karunekesh khalam uchili hunhunchi etalil. Abanant yokosh kebal retal naqsahku li santilhu nakataw lishcholo bankil li hunhun rehebli etalil oksimbileb reshkut balchiqu li karu akshkul mangah kuichaq utli tokhta chalqah kuisashben li qaruchi choch. Chiruli shamana in taqatawah kuiru chanrunaq salihu Génesis nataw mangah kui na baleb li etalil li nakeshcholo chiqu li taatinak kui li santilhu chiru chishkhunil tokhretal tokulaq salihu Apocalipsis. Lishholomil qatzolbal chiruli kutana in nashye lisheil lishbenil yehom utyoko chaqchishebal naqain naqataw salihu Génesis kama tananak hunaq litzollebal tishcholop chirueb li hunchuteb laqtzolone li yokeb chiok shben chabeb manaq shbenil lishkutaneb chitzolok salitzollebal an tishcholop chaku chanrunak angelak chanruk ubkuru chishkhunil lik angeli nekeshbanu karuchik angelo bali teruksi re li hunhun chitsolom li teshkut salitzole bala in hanak li nashkut chiqu li santilhu shbanaq sashtiklahik naqataweb nabaleb akwi li etalil li nakoruan ruksinkileb chiru chishkhunil li karu naqataw sali santilhu li qaqwa Dios kishkut chikachinqil challenge sashtiklahik kholi naqataw salihu Génesis utchiru chishkhunileb lishchuameb li poyanam toh saibah kuli qakutan naqkwan kaut naqainik ana khalak kama naqheblika aqrerule ke khalak qayaqretal karuna shtiqelihu Isaías capítulo 40 ut versículo 8 nachaqik li pimchan ut natsumak li utsuh a ut li ratin li qadios kuank chihunelik karush qatawrurik inain naqli ratin li qagwa Dios ma junkwana khalak ut nashcheguji khuli versículo salihu Malaquías 3:6 la in li qaqwa utinka nin khal lin naleb Utsalihu Hebreos capítulo 13 versículo 8 Juan huchik li raqali nashechikamain li Jesucrist ha anakwi li kuank chaq ekwer li kuank anakwan ut ha anak chihunelik qayaq retal ka ut naqtaqa koshlanaq ta khalaqraq ebli honal sashbeni ruchi joja in khalan choqe chaqa khunqal habanant li ratin li qaqwa Dios ha an kuank hunelik ka ut shbanaq li qaqwa ma hunkwa ta khalaq rikin ishrahom, rikin li rushtan, rikin ishrahom. Mokuna khalakta. Kwan klinike koshlan kre, nak anak kwan, chishkhunil na khalak. Uthokanak ku iliyal, abanan, nakanaw nakmukoho kanta. Kuilao nakataw ruh lishyalalil, chirish li ratin li qagwa Dios. Chirisheb li esilal li etalil li kwan kepchoqe, sa li ratin li qagwa Dios. Maabarto sachq, shbanak li santilhu nashkut, chiku, li qabenik, bartoshkam. Chishkhunil in sashtaqik ebliqakutan naqnaqatikib solbali ratin liqaqwa Dios qakerretal chanrunak timil to oqchish tawbal ru chishkhunil chirish likaruna qatsol hokana kutuk liqaqwa Dios naraj naqlao taqatawru nabalsut naqaye naqma junkwa toruq chish tawbal lishnimal lishnawom liqaqwa Dios shbanaqa ajun ni mahkwal Dios mahun truq junta etankil ribriken lishnawom Yokochiril balchiruli shamana in naqsalihu Génesis naqatawe raqal li nageshcholop chiqu qaru chekh ish na atinak lisantilhu chi ubeh hokanat kwaskuits in naq akhel ru naqlao anak kwanaqwi inkata shakht qakanap qibchi balaqik lima usaqwin qink ana kulak chiru naqlao yokosh sikbal yal hokanak nashchal esh khalbal chishkhunil ikaru kwank utchoqela o chishkhunil yochi aqobresik Abanan lishjalali chirish li rati li qaqwa Dios ma hunkwa na khalak. Mati shagunak sinaguch beni chiruli hun kamukain
Kwili Dios ho kaan naraj. Taqabiqib sa junchik liqak ángel.